روجكي خوش بوجمرة هم زيارة جناب مير حازم مكر وإيرو الفيجه مبارك فيجه خوشي شيرين لالشيجي ما زيارت كر لقل برادرن ما كقسمت عمل دريج بي إن شاء الله ودوست وهفارن مرة مساجا ما يقهر روج أم سروينا تكز دكن وتأكيد دكن هم اتفاقا كردية هم براتيا كردايا او اتفاقا كردي هم جملي سياسي و هم جملي انساني و هم جملي اولي و همان وقت دراستي تأكيد دكن جياني وكي هر جار ملتي ما يزيدي قالك آستنجي ديتن قالك ايش كشاندن قالك كل كشاندن خدي بك ان شاء الله روجين داوي بن او ايش نما ورنا مساريوي ملتي لكن او ايش وقتي جو دستي منت دستي هفده بي وقتی گو ام پشگرتیا هفدون کن وقتی گو ام دستی هفدون نگرن وقتی گو ام وعی کدنا بین جواکا خدا ام درست نکن مخابن او ایش ممکنه احتمال جارا کدی بزیورن لی وقتی گو هر کسکی زانه هر کسکی گو هستی وی انسانی باش بلند به هر کسکی گو هستی وینا دولات پاریزی اوی ده باش بلند به هر کس بگه وی قناعتی وی بهوری کردستانا می پیروز به به همو پیکاتین هندر وی خدا اولین گو دوی دنا عشیرین گو تیدنا همه رنگین جدانا مینا بخچکی گلانا بخچه گلا جوان گلین جدا جدا پینه پیکرن وقتی گو ام بگنه وی زانا بونه وی هوشیاریه وی وعیاهانا بيغومان اميك حمي ببنا مينا صدكي امي مبنا مينا پردكي مي ببنا مينا حاجزكي گو او ايشي گو هات نسر ملتي ما چل شنگالي بن چل كوباني بن او نما جارك دي دوباره بن ایروژ یه روژ آوای کردستانی شکش خودیره شوره شکل داره همو پیک هاتین گو ایرود هندروی جواکه دنه جیه خود بینن به تایبت ام پشگرتیا ملت خوی ایزیدی دکن ده هندروی روژ آوای کردستانی ده ده سوریه بگشتی ده جبو خاطره گو یعنی ده محقی وانا مافی وای اولی ده هندروی دستورا سوریه ده به دستخویا کرن به گومان ده روژ آوای کردستانی ده شکش خودیره مزیارتا واجی کر جهوان تایبتا جه خودیتنا با آزادی خدمت دکن کار دکن جبر ویه که راستی ام پشگرتیا و اتفاقا کردی دکن روش آوای کردستانی گو همو پیکاتین هنا چه ایزیدی بین چه مسلمان بین چه اولین جدا گو جارناش برده ما ومداد بن ناوی و ام ذکر ناکن ناي وي معني وقت جو ام ناي نظمان ام تجاوز وادكن او بيكون ويكي لي سبق لسان مرة تشد بي ام جبير دكن لكن حمو انسانك بهوريا وينات بي حتى جو بي اول بي حتى جو بهوريا ويجينا بي حقي وينا وك انسان هيا جبر جو ام هرتم تاكيد دكن سرفي نقطه برانسيبو بيفان جنتي جدانش بيفان آواكرنا ولاطا ایرو تجئه ایزیدی سؤال بکی پیوان جنت جدانا جوی پیوان گوئه جنت الجمع مسلمان پیوان جنت الجمع مسیحی لكن جبو خاطری آواکرنا ولات بسا گوت کوری کردستانی بی بسا گوت کوری وی آخی بی اولا تچی بی بهوریا تچی بی حتی گو بهوریا تجینا بی تكوري وي آخي أم محتاجة تنا دستي ما دستي تدا جو أم ولاتي خو آفا بكن جبرو بيكي راستي إيرو مساجة من لالشي جبو خاطري باني بردوامية مساجو بياما براتية آشيتية وتسامحي دناف قلي مدد روج آفاي كردستان دل باشوري كردستان الباكوري كردستان روجهلاتي كردستان أم وكي بنجها كي جرد بين دو كردستان ده همان وقت ده الدنيا تبي ده هيفيا مش خداي مزن أو جوروجين رشي طاري نمال سر ماء ونل سر دنيا تبي ده جيورن شلو ام حزدكن جو يعني دعاكي برادر ما يزيدي هيا راستي ازقل جرى حزدكم حافظ بكم وند بيتشي يا ربي رحمي الحفتي ودم اللي دابك وامشي نافوادا امشي براتيه واشيتيه اشتفاي دنيا يرد خوازن وامشي بنافوادا عمر دريج من ان شاء الله قال لك سماز بوا وامهرتم زيارته وبكن لا لشي دخير وخوشيه ده وبالصحه وعافيته ده بكل وبدرد ان شاء الله. الشيخ مرشدي معشوقي خزناوي كم ايرو روجك ديروكيه بالنسبه ما حاضر بناوي اللالشان وراني قالك بخير بيت وسلسله وسجابه او القلب دي خو يا جوامير وبيفيت بيت بربحا التعزاء ودائما تاكيد كسر انسانيته
ملت ازدیجی وکی جوامیر کرب کری و او دعایا کری امد بیجین دعایا ما بو هفتی دو ملت تالیه بو ما یعنی تالیه بو خود خوازی رب العالمین هاد ناتا بو في مالجی في مالا پیروز هاد ناتا جبکتا قدومت خیری بسر شراب بسر شعبا هاتی و دست براتیه دريش كان بويه كدو وبلا خوش في اش في تطرفها هنك ما هينا تطرفها دينية سري وعند هينا مدفي سري اساسي انسانيتي تعاملي بيقرا بكان قالك جي اسباب كم خلق قرآن ذكر كريا كأنه ان لم يكن اخاك في الدين فاخاك في الخلق دبيجن قول الامام علي بلي يعني ام هيفي داري انسانيه روشنبير وجوامير والشيخ ميناتا رب العالمين يتوكل زافت تساوي يا عم دريج ان شاء الله براك يا عزيز خذ جوارات ما لا هموم لا تايا ما لا شيخ هذه ما لا حركسك نقول لك خير هر ابابي ان شاء الله تساوي ام بيجين شي دنيا كبر رنجينا بلي يا تجي اول ومذهب ودينا هريك بزماني خو خدي حبيبي ما شاء الله ام بينا قتو يكي بيني وخيرك يبيب جايني برسنا قتو تشي ديني اشكو جندي ام محتاجه بان مساجنا راستي ام محتاجه بان رسائلنا وهي بيا مشخودي او انه امي قاربن يعني وين مساجد بيش بخن يعني ام بكن كردستان ببيمينا بينجها انسانيه كبيره وام وين مساجد اشيتي دنيا كبيره بلا بكن ان شاء الله ان شاء الله